Ia te ulenga fia ma le ngang whaafitai I le tua maua le nei a wanoa ma le nei lau tātou te toe whiro iai. O le fia le nei o le aso lulu. Le stofi le nei I tātou atu Samoa ia manisi vaenga o le lalulangi le whatoa mātou o mai le aso lulu. Le aso se furu ma le valu o le masina lona lua o le tausanga. Ia e lava le nganga me ma le nganga whaafitai I le tua. Pe maua nei a wanoa le lei tātou te toe whilo iai. Ia wa e se fo le nei aso mai le aso ana nafi o upu matala na tātou whiofo fo iai le aso ana nafi. Ia walu atu ana nafi. Watu le aso ana nafi ia ma ona fo I alunga. Au mailu soifua mana uala. Ia tātou ria manuia. Ia le aso lulu o le aso sifu ma le valu o le masina o Februari. Ia a o tau ia tu le soifua ma le ola ma le whainga malanga umi le ua tasi le masina ua mawai ma ua te atu ia o le ua ta o te afo ile o ngātu tonu o le nei masina. Toe sifuru aso I tutoe. Ni o ronga winga toe tasi le vai aso atoa me aso atoa le la sa maso tolu. Ia ono ta wafai o le masina pito I pupu wale nei o le tausanga. Ia toe se fulula na yaso I tutoe. Ia ona tātou whaitau fuile ia I le masina lona tonu. Afi o mai a Yesu e ina afi o mai ua nau te leia te oi o mātou loto nei. Yesu e na oi o lo mātou wha moe moe le wha aula o le la lo langi nei. Ia pule pea mai se Yeso o atunu e oli oli te leai mātou. Afi o mai a Yesu e ina afi o mai ia o olo malo file le malo e olai. Yesu e na oe olo matou wha moe moe le wha aula o le la no langi nei. Ia pule pea mai se Yeso o atunu e o li te leai mātou. Whaftai te lele atua lo mātou tamā I lo wanga lelei whasoa, lo wanga lelei whaiwhaitea. Malo pule, whaftai mo le nei aso fou, whapopo I whaitawina aso lo mātou wola. Whaftai leola ma le malosi tulu. Whaftai I leola maloloina maua e o mātou tangata. Mātou whaitawina fo I le nei tūla lo mātou iai o whamanuianga. A o whaapopo lo mātou wola, whaftai tele lo mātou atua, whaftai I lau leo leonga e le mawai I lo mātou whafo ma lo mātou whale. Whia ngai ma ngā ruenga o le nei aso le usupo ma le tue tariu atu I maota malawa. O mātou whanau I leo atu ma fo I mai whale a onga. Whaftai I le whaolatanga na e saunia mo I mātou tamai. Ala le maliu ma le tue tū lo mātou o le whaola. Te mai mātou te talo le nei a fiafi. Te pena foi fe au mga lunga masani. Ia, wala au I loa nganga pa ia e tauturuaina, le tautua ma le au unanga whaiwhaipea. Ala wala leo le siufonga le tai a fau. Ia mawhai ona whaamanieina se loto, se mafufau se ngang.
ia whapea fo yn whamanueina lo tangata I le whaitau atu I o lātou tustusinga ma lātou whamanuia. Io e tamai e whamanuia le loto ina ua whaitau atu ma ofo fo mai ia lātou tāro sanga ma whamanuianga whapena fo I tamai e whamanuia ia I lātou umala. O le talo o a mea mātou se ma whaale tonu ai. E le ai se teimie ato ai lo mātou vai ma le ato to whamangalo I mātou umare toto pa I o eke viso. Le li ima lo mātou whaala o le mwala au ai. Amen. Ia, manatu le o te ai langi le whetuta I matangi sa o suatu le tātou pese, ia, mawhai atu le tātou tatalo pulea. E awa ino tātou whaamua le vi inga o lo tātou matai, io e, o le whea lava le mea nga I aile soifuanga mleola, o le hafo le tatununga le tangata, io e, po whea fui le mea te mafutai. O le mea tā ua o lo tātou iloa le au le whaamua o na avi iai. Ia pi o le amtanga lava leo tātou por kalame ma le tātou o nanga iaso te itasi o le vaiaso. Ina ia o ta emo. O le mea patino le nā le tangata ilo nala I le tae au. Au leo te whai atu. I fu isi teimi o le tae au e awha peta tua ia e u tua e lunga ngalo e whanga solo fi au leso. A o e ngalo la ia tātou. Ai le ngalo le tātou matai sili io e lana tau singa malana leo leonga I lo tu soifua malo. Nele I ele nau nau ta inga. So se teimi a matatua e tau tua le si ufonga le tae whapea la valo na amtanga. Ua mawai atu le asona nafi. Watu fo I fe au mga ruenga o le asona nafi. Wa fo I mata upu ntala noina I le asona nafi, ia ua aluatu, ua mo watu le asona nafi, ia maona fo I o mata upu sa tātou tanoina I le asona nafi, sa tātou talie, ma tātou ioe. Whasoa I mata upu ese, ia. Mo fu isa wanoa I le mapu kalame ma le tamaitai o ma whanua le asona nafi. O nei, ia, o le tātou po kalame. Ia, ma le susunga I le tau ili pe I chef tau ili. Se teimila o momua, ia o le afa tau ina toi foi ia le tautua ma le ona ia ma le foi ia lo le atunu fataro fatu ia tasi fataro fatu sei auche fo tuali o lo o mafuta mai fea ia le na fataro fatu foi ia le uso tia o kene fatilua talo foso ma lo le mafuta mai le vai ngau le tautua ma le onanga I le fa lili ma lo se fo lo so tu le epa manuia le por kalame fatalo fatu foi ia I le tele tatu fai ona mafta mai I le nei teimi tunu mafono e lia matai o le paanga masani ia papena foi fatalo fatu ia soi la lingua saini mayava fatu saini mayava o ia pia apul fatalo fatu ia mei avito talo fa mei avito ia ol pa amasa ni la valea tatu tua na fatalo fatu mei ia fa pena fo I matai a fatele fa pena fo in fatalo fatu ia wake up io ia ma lor se fu manuia I lo suatu lepa ia pena fo I on fatalo fatu
Fatalafatu fo'i ia mane pauli patiole mafuta mai Sydney, Australia, fatalafatu fo'i le tautua ma le aunaga siufoga o le taeafo Miriama Loloa, fatalafatu fo'i ia fa'afouina tanielu ia o lo'o fa'atalafa mai ia faapena fo'i ona fa'atalafa atu le aniva Sopetai fa'atalafa atu ia faapena fo'i to ese si'u ioe o lo'o mafuta mai fia ta'ua na e mafuta mai ia pena to ese si'u fa'atalafa atu Maria Tia'i Maria Tia'i ia faapena fo'i tai motoa Walton talofat malo le tautua familia le tua I lau fionga le fatonu. Faftaitai isi tolo Milford pena fo'i ia on fatalofatu o atika tui vaiti o penina su'a fatalofatu ia malena o toke tupai pena fo'i fatalofatu ia tunu mafolono Elia Matai talofa le afa le au pepe o le afa fain fa le fa pena ia fa talofatu fo'i ia oro ia seve ia sorry tinga tau tu sofa ia fa talofa ia toke tupai ia ma to tele utatu fai ona mafuta mai ile vainga o le tatu totua male au nanga o le o tatu le o ngatu tonu ngale mu o nei vai aso io ia mese fo'i mato I lefto aso lulu mato le o ia nisi vainga o le lalolangi I le aso ia o le fatafiti o aso fainga luenga ia maso a onga o le nei lefto a mato ia o ngatu tonu ngale mu o le nei vai aso ia fatala fatuaile le tatu tutua male au nanga ale tatu si fonga tae fo ilana por kalame le lupe fa lele ia mo loto silfia ona nafi sa tatu fa longo uma ia I le por kalame ale fionga le li pa le mia ia male auto stala ia te le fu ia nai mata upu ia sa tatu fa longo ia a o lo ese na tu ina mai le fionga le li pa le mia fa manino fa malama nisi o vaenga ia fa pe foi no tu fasili le milia na to I fasili mole malama maanga ia o le atunu ini mea o lo manatu ia mafai o na fa malama maina memo mua no o le tu ina mai o le fa mai senga ale fionga le li pa le mia ia anga ia tu I le tina po le falitua o le sunga I le taitai o le karisia so fitu tu tasi ia po le sunga ia pasta ala imoana wili papu le la ua au mai whapitoa iai ia le nganga whaftai o le taitai o le malo ia ona ele o nā malelaina tasi fo I lea taitai o whaurulungo I kālesia mana tua fo I tasi lea pina na le fia I ele taitai o le tuangai tasi lea taitai o le kālesia ele ngata o taitai o le kālesia e whakasa tasi lea taitai na matua a ngai lava iai ia le fia fo I o le taitai o le tuangai aisea e mafu le tupe fo I lea o na fai me alofa I lea fo I kālesia ile eli avatua taimi I mo le malo fai me alofa saoa ile fionga I le taitai ma le vaenga fai e lua se lau afe lea na vivesi fo I hafe mai sa le tatau o na faia lea fuafuanga I le taitai ia ma le fo I vaenga le kālesia fitu tu so fatasi I mean tuto tasi ia o toi ngā mea la ia leo leo te mana tua le maliu o si toi ina o mate alinga
na matua i olo palaina e i lātou e langolangoina le toiina lea. Ma le hei ta pipi. Ma lātou ta ua i whapea a mea o le mawhauwhau o le fionga i le taita i o le kālesia i le nawa i taimi. Ia po le fionga i le aki e pikopo mate alinga al pati. A mese whala le ungali i le o whasala nei. Le ungali i le o whasala nei le la li tio le mwhani toi o mai lunga. Tasile na ungali ina matua i longa na matua i ia whaina i si taita i lea. Fionga i le aki e pikopo la pati mate alinga. Le ungali i le ua le o tue whatangaine lunga o le e matua le mawhauwhaua upu matala. Na la fofo i le taitai i le fuila ua tawawa i atu. Piu fōringa whapena fo i isi taitai nei ua maliu atu nei. Ai le ai ala ma se tala na whai a le vaenga lea. O anga i le maliu o le sa whai ma minsta o whamasino. Ea na umatu nei fo i lon soifua. I le whapela tātou anga i e whaitawina i la tātou ua mariliu. Ai pia o le tam whai atu se tala. O le whaasese ina o manatu mwhina ngalo pi o le whaitau e ese ale mori maua tuspa ia i le anga sala le tangata ia male anga ia tu leoti. I le fuaina whapena i le soifua i lātou ua lewa na ngase ngase. Ia e iai fu i lātou ua lewa na ngase ngase, iai fu i lātou e iai mo meo o mai o sofa fuse. Ioe. Ai aua te tātou te ave whaimaisenga. Ave se whaimaisenga. Ioe. Whaimaise e tusa fui ia o le pēte ita iai. Pēte alofa iai. I leo se teimi nei wa aisea. Tau te o uma i le mea tau o le tuifo tātou. Ioe. Tau te o uma i le nuu o ilo. Lewa le pese ak tātou atu nai whapena e whati whapena. A tātou o ifo, i le nuu o ilo. Ia le nā. Tātou te o uma i mea ia. Tātou te alu uma i palpala. Ioi. O le tuspa ia malana ia au mai o le teimi e maliu, o le teimi te whanau, o le teimi te maliu ia o le a oe mao. A o mai lor teimi o le wala au le atua ia tātou. Tātou i loa ona ave le whamaisena. No matter what. Ioi. Papena, ia pifela ona o whaetoi o lea ua au mai le whamaisenga a le fionga i le li pāle mia ia e anga i tonu lava aisea i le ngalo mafutanga i le ola nei. I le ngalo le anga le leio tangata. Ioi, pe anga le anga, pe tau wha le anga, pe tau lama lama. Ioi. Ia e whapena lava ia le langona. E au pea ona o tātou tau whai langona Samoa. Le tā ua. O lo tātou pātangata. Ioi, o le tātou vātangata. Tusa lava pe iai fe ese inga. Au le vātangata le Samoa. Tātou te loai. Ono tātou whai atu tālo whai. Ia, na tātou whetotoa i lava i le ola nei, ia o mai ale teimi, ia, whamisi atu le atua vai ese le mana ia. Ese le mana ia. Ia, peo whatu tasirina mea o le, o le talanoanga. Tele ni mata upu o le talanoanga na nafi ele fionga le li pale mia. A pino fatu ele tele so taimi ia o te matamatai ma ia le vaenga le o le fatanoanga ia ale fionga le li pale mia ia ma le to tele o tu stala i le aso na nafi. O le anga i o le malo i fatino ina o ana mo mea tau watinai. O ngā luenga na pina fuafua mai fo i whainga malo o te atu. Lea ua whaawau e le pela le maketi.
o ngā tutonu o le masina o mati, whamoe e te tala ina ai le makiti fōu I savalalo. O le a tau whai au ai mai ai ia le pāle mia o New Zealand, I le te tala ina o lea ngā luenga tele. Whaino ai fōi e le pāle mia, e 3 miliona tala. O le a toe fausia fa le leia atili ai ia le maenga fōi le whate pasi. Ia pi fa solo mai ai o le whesite leo ngā luenga o le whale leia o le maenga le wale ia whate pasi talani o le maketi le lungo le sami. Lea lau au mai a 3 miliona lea ua whaanganga mo le whale leia o le whamoe lea. Au le whala ua mai e li pāle mia. Ile a matanga lavo le masina o mati. Ia ise vai po le vai so mua au le iumu saina ia le maketi le o ngā tonu o mati lava. No ia masi fo. O leo ua tausanga mai ia I lātou le au whai pisinisi. I lātou fo I ua tatau o na aina tonu o le maketi lea. Ma a matalona whaonga a o le io I le taimi e tatala whaapitoa I loa. Ma tatala alo ia le vaenga o le maketi lea. Ina ia o mai ia le fionga I le li pāle mia o New Zealand. I le tatala ina Luxon, o le ngoa o ia Mr. Luxon o le fionga I le li pāle mia o New Zealand. O le ala manatu le li pāle mia, ia o mai le whainga malanga le na mo le tatala ina alo ia ma whelo iai, manatu o le malanga le ua lewa na. La tuale pale mia sam mai lan singa mai ina la tulo fa matala o le ele temi malanga tuai e toe fia felo yatu ia le pale mia o New Zealand I le fionga I le taita I o le malo Samoa ia po le fionga le pale mia o le tatu atu le ana ua tapena ele ngata na 3 miliona le ala faalu I le parking lot ia po le vanga fui fatali e pasi ia ma falelea atili na maenga uma ioe o mai fatasi ia watu lava le falelenga atili tau o I le maketi oia I loa le a yaisina extension I le tulanga o le maketi oia ono lo fapea e faisi a foi I le taimio taiao le sa ioe ia tasile na vaenga na nga iai le tala mai le fionga le li pale mia le latu filo inga ia male autus tala foi I le aso na nafi ai le me mali o le me mali Samoa te ile la fo mai le tusi o le tusi fa Britania non fainga o le tusi langa wana no ta o tusi le ina o leo o mention I le malanga fa pito atu o le fionga le li pale mia o New Zealand le malanga atu le masina fo Samoa ai ela si vanga te lo na o mai mo I nisi na la fo metata ia tiao o le tusi o lo saini ai le li o pulotu kanata Canada alofa McCarthy I la fai tau le tusi o le telo mena tu tono le tusi lea I le o iai le loa o I malama anga o le li intusia tusi o telo mata upu I tu tono le tusi o mata upu mai tu tono le loto I fale o I lato o lo o fafoea ia vaenga fa ufai tu tono o le ainga fa le malo ma fuafuanga uma fa le malo te lo isi mei na maritusi I la ufai tau atu iei langa fa Britania ele o iei le malama o le na le saini le tusi o lau tau fai tau atu iei tangata o le tua tusi lea ioi a o lo fa noanga le tusi lea o tau sila sila o tau sa mo le mele ua ile meo le maua lunga lea ua si iai le vaenga lea mo le meo le soifua ma le ola fau
E matautia se utau fai tu su e tu le tusi ia mafai o utau fai pe fa la wat o lo maia i le ngana Peritania o lota fa noa ia ioi i le fai tau atu le tusi o le la utau fa la pena o le pakala fa muli ia le pen to fa lo mai. We respectfully urge you to reconsider the timing of this visit until the judicial process in Samoa has concluded and constitutional concerns are addressed. Fai unga na tusila. Tusala ua tama fai no fom fatonu watu le fionga le li pare mia e toe reconsider langa trip le tu Samoa. Ioi. O te tonu se te mion tau fai taure tu si na ue e saini ai la tangata soifua le sua fai a pulotu Canada Alofa McCarthy. O tau fai pe o te toe maua tu si. Sai masi tau fai lo telefon. O lo fa au tala mai fa pia sila o to Samoa i le lenga e o tangata ioi. It's an open letter to Prime Minister Lakson on Samoa and the rule of law. Pio nai o le headinga o mai ai. Ioi, le la tong fai pe fai tau atulanga e fa e mai le ngana fa Peritania ia le tusi le li upulotu. To Honourable Christopher Luxon, Prime Minister of New Zealand, re-proposed a visit to Samoa. Le afoi. Malanga la lea ta pena to le fionga le I pale mia o le malo New Zealand. Rule of law and covenants concerns. O to fa for my concerns le tamalo. Prime Minister, New Zealand's relationship with Samoa is historic, close, and deeply valued. That relationship has always been grounded in shared commitments to democracy, judicial independence, and the rule of law. It is precisely because of that relationship that you proposed a visit to meet with the Prime Minister of Samoa. La'auli, La'auli Leuatea Smith in March 2026 raises serious concerns.
The Samoan Prime Minister is currently awaiting the outcome of criminal proceeding involving serious charges before the courts. At the same time, there are credible public concerns regarding executive appointments made outside established constitutional or statutory due process, including the appointment of the new Attorney General and installation of district committee leadership, reportedly including individuals recently convicted by the courts and many more. These issues are not political disputes. They go to the heart of constitutional covenants. Why this matters? New Zealand has consistently positioned itself as a regional champion of, first, judicial independence, second, separation of powers, third, anti-corruption standards, fourth, transparent public appointments, and a fifth bullet, respect for due process. These principles are not aspirational. They are embedded in the Commonwealth Charter, commitments to democracy and rule of law, the United Nations Convention Against Corruption, long-standing Pacific Islands Forum covenants standards, New Zealand's own foreign policy framework, embracing accountable institutions. An official visit at a time when a sitting prime minister faces bending criminal risk, creating the perception, whether intended or not, that New Zealand is prepared to overlook unresolved the rule of law issues in favor of diplomatic convenience. Perception matters. In constitutional democracies, legitimacy matters in the Pacific. The risk to New Zealand's credibility. If the visit proceeds, if the visit proceeds before the conclusion of the criminal process, first bullet says, it may be interpreted as tacit political endorsement of executive conduct currently under judicial scrutiny. It risks undermining confidence in judicial independence in Samoa. Third one, it weakens New Zealand's moral authority when advocating for governance reforms elsewhere in the region. It places New Zealand diplomatically at risk should adverse finding emerge. New Zealand has historically exercised quiet but principled leadership in the Pacific. That leadership is strongest when it is anchored in consistent standards, not selective ones. Ia, alwalwaya waloya arifai ungalen ovatua nei. Saufa upunga. Prime Minister, New Zealand's standing in the Pacific is built not only on aid and diplomacy, but on consistency. When governance standards are tested, silence or symbolism carries weight. At this critical juncture,
Leadership requires clarity. We respectfully urge you, Mr. Prime Minister, to reconsider the timing of this visit until the judicial process in Samoa has concluded and constitutional concerns are addressed. New Zealand's credibility and the integrity of regional democratic norms depend on it. Sincerely, Pulotu Sala, Canada. Yeah, or to see the war. Wow, it's all over. Le fai unga le no te la tua pe o le ua no fole li ina tu sire tu pe mena no fai atu ai le format o le tusi o information o tu tono le tusi o isi mea e le o yelo no malama e a fua mai tu tono o tai i la to o lo tai ia le vaenga fa fai na e sila le Samoa i le mata utia ma le matu ia o le mea o iai ma faufaunga tau pule leanga o tangata. Ioe. Lea la o tatou vavaai. Ioe Samoa e le o toe iai se nofo le lei o le fili. Satani e le o toe nofo le lei. O satani ioe. O satani e le toe nofo le lei. O a whapeo naua ia te oere kopi tu sile, no tō whai tau le iai, no tō tatone la utala le whai atu. I lau lea whai tau. I lau lea ai information o lo whao ngā le tusi. O lona leanga. O ai le tangata le ua no whai matusi i le palemi. It's an open letter. O ai le tangata ua no whai matusi i le taita i o le malo New Zealand. O tau sila tātou Samoa iai ile meo le mea o le tangata ua le ngai e. Kou sila ka ko ia mo meo le loko ua mumu sai le meo le leanga. Ioe. O sila tātou Samoa ile tūlanga ua whaia e nei tangata. An mele no whai tuai. Ua tatau na toso tu i Samoa tangata nei. Ioe. Aisia. Tusa lea ua nofo le tangata the unknown person. Tusi i le pale mia o le malo o New Zealand. E vava ai e iai mea lai Samoa e ta tauna toi reconsider lau trip, lau malanga i Samoa. Se ia mautu ma au mai whai unga o whamasinonga. O loo mo li ai le fionga i le li pare mia le no te feito fa watu le ngan Britannia. Ioe. To reconsider the timing of this visit until the judicial process in Samoa has concluded and constitutional concerns are addressed. O tō whaalongolongo la o tō Samoa. O tō sila la tā tō Samoa. Ile mata utia o mea o iei. Ioe. E mata utia Samoa. Mata utia. E mata utia mo meo tau pulenga leanga. Aisia. Nanga whaelo whaalongo la anga iatu le pale mia o New Zealand. Anga iatu le pale mia o Australia. Anga iatu tai o le UNDP. Anga iatu ia le director. O le WHO. Anga iatu tai o isi malo. Sila tātou Samoa iai. Wa le ma nofo le le iai le meo le loto wa le anga tele. Eoe. Mata utia. O le matua i mata utia lava. O fai tau, tiro tu i fai, o mainga o le foi, i le, o mainga o le tusi.
oka e sole. Oka e sole. A o iloe pulotu. O taʻitaʻi o malo. E te alatu mau information ia. Malamalama lelei ala taʻitaʻi o New Zealand. O taʻitaʻi o malo. E malamalama lelei le vano nofo me o taʻitaʻi ma isi taʻitaʻi o me nei o whainga malo. Ai vai lawa e nofo ma le ma faufaua. O ai te tusi ai i le taʻitaʻi o le malo New Zealand. Se o tatou matamata totoʻa Samoa i le mea ua leai se laina tosi e ngata ai le tangata ma le tangata e tala feagai ona talanoa ia. Ioe. Ua leiloa e le tangata le tuaoi. Ua leiloa. A le vaivai la o le tangata. O e faitau tusi. Na touloa i la ia lea. O tusi mai totonu o le vang whaupwhai. O le tusi o le vang whaupwhai ua whaonga ai le whaavadvalea le. Ioe. O tau tatonu la o tau whapea o tau e tau tatonu la tatou sa mo tangata whatua e oso moso. Ioe. Ai a whaifalanga o ia tusi, na whaia tusi. Lau whionga le li pāle mia ma oe lau a whionga le tamai tailo isi. Le ua sopo lale. Ioe, le pule poe, le pule au. Pe o upu masani. Ua so sopo le manuale i le mele. Lau whionga le tamai tailo isi. O whaiva ia. O au mata whaio ia. Pai ane le tusi na ue lunga. Ioe. Sila le tusi lea. Ia mawhai ai au tau whai unga. Le tangata tusia tusi lea. Se i whaaila, po le a se tali le fionga i le li pāle mia o le malo nisila. O i fo ila e whaitau mai le malo nisila. Ta whio lai sole i tangata anu o Samoa. E whaitau watu e a watu sita mai whai ai a whapea o le tangata tusia tusi. Ma ila tau po aila tau na whaia tusi. O le whaitau mai al te tai o le malo te leo nisila. Ioe. Tua whaatau waa i le vai. Ma tua whaatau waa i le vai. Aisea. Talo whae. Tu te lo auto. Pau wale mele o whaitau mai e le tai o le malo nisila. Sorry. La matia le ola o le tai o Samoa. Ioe. O le mea. Le lei alu to whalongo mai. Wa alu le tusi. Selanga umele tusi. At the very end of the letter, I know from Fatonu. Ola ulea interpretation. We respectfully urge you, the Prime Minister, to reconsider the timing of this visit until the judicial process in Samoa has concluded and constitutional concerns are addressed. Tufafo. Ioe. Toe vai po le atonu le temi tala whianga i a whetau lo o tu Samoa o sero uma mea. O mea o whai unga wha masinonga. O uma nga whai loa mea uma ia. Toe reconsider, toe sila i le temi o le trip lea o la malanga lea. Toe sila tatu Samoa ia. O tau whafafonga o tau iai Samoa le mata o tia o le mea o iai tangata. Whaatonu atu e tangata, it's an unknown person. Mea leo te whai atu ai. E lena o ia len tusia tusi lea. Ioe. E lena o ia len tusia tusi lea. Aia. E he tangata nei tua. O lo latu whaasoa le whaavadvalea lea. Ioe. E na te tusia. Ia se tiro ai. Tusi mai e tangata. I saingi mai lona ingoa. I was saying, ave Prime Minister. Oi the Prime Minister ave Christopher Luxon. The Prime Minister, Honorable Christopher Luxon, the Prime Minister of New Zealand. I to see the malo.
o le whavalvalea na leiloa. Wa maua le lei. Wai maua le lei. Ioi. Le leipe ale o whaonganga e ta mālora tu si le whataele. Ioi. Le leipe ale o whaongaina le ta mālora le tusi lea. I le whataele. Ioi. Sa moa le atunu. Talo fai le whainga malo. Talo fai le fionga le li pale mia. Mana na whainga malo. Wa vai le maua lunga o iai le ola fau. Sila tatu sa mo le maua lunga o iai le soifua ola fau o tangata nei. Feita i le li pale mia mana na whainga malo. Ai o i whaatonu le pale mia o New Zealand. Tiko sila ka ku sa mo iai. Ka ku sila ta fe so le ngi meso le. We respectfully urge you, Prime Minister, to reconsider the timing of this visit until the judicial process in Samoa has concluded and constitutional concerns are addressed. My goodness. Yoi. Ua maka uki au ngi ko inga whainga sole. Ka fio lai sole. Ka fio lai. E kua i o ka ofo a sole. Ile maua lunga o le mea o iai leita. Ua mumu sai le loto ita. Te le lopo ai isi si upu ilunga to le meta o le isi si upu ilunga to le loto le anga. Ua umata to upu. Sa moa e te nofoa o e mawhaia e lau whamasino. O lea ua le ngata ina o tangata nei mawhai valo anga. Ua vavalo na toe sa fo e na po, o te whanong fo e na po nang po kalame. E loka. Ioe. E loka le fionga le li pare mia. This coming Friday, tomorrow. Your tomorrow. Friday, the 20th. Ioe. Langa o le matua sa tofi tai au. Au le. That will be tomorrow. Ioe. Ioe. Tai au lea na vavalo i tangata nei. Tai au o le. E fōringa mai tangata nei. O le tala noa ma le whaamasino. Pe a fua ilo la tau roto te tele ma au mai valo anga. E leu ilo esis. Ai pe ua fai pea valo anga ia. E ui ina na valo ia momua pe pelo. Ioe. Se. Le fui lau tue valo anga. Ai sau wale tala. E loka e whadpui la ulia na mari toa. Pala vela oria misi atoisi tangata o loo iai whaatasi mana fionga le. Ai sau ana le fionga le li pare mie loka. Tai au. Sa mol ua tunu pele. Sila ane i valo anga ia. Sila ane i le tusi lea. Lea ua uma ona ufaitau natu. Sesi o iele tusi lea tua ne lunga o le upenga te whailanga. Se i whaitau uma iai le atunu ma le lalolanga. Ioe. Ai lau fionga i tamaita i loisili.
langa o tiute la ia mau fai vai senda e se sile tusile ave ili tamaita i loisi yo ave ili tusile ave ili tusile yo ave ili tusile ile loisi se iona tilo tonu tatou va aitino sa moa i le matautia o le metau o le loto tigā ma le ita ua mumu saesai talo fae sole le faigā malo talo fae sole i le lipalemia ma lana kapeneta e fai atu ane i whainga, o whainga le lei, o whainga e ono si iti ai le nofo le lei o le atunu, le tamao ai, le la uto si le fia samo, o ai tonu tangata ia o lo o a whaina ai le nofo le lei o le atunu. Lea tasi le pine wha a mau samo, o le tusi le. Tasi le pine wha mau tātou te loa ai, o ai tonu tangata ia o lo whawhatu mea leanga i to tonu o le atunu. This letter is one of them. Le tusi le umana u whanau natu. O tau sila o te nofo mo mawhau. Pena whetu o na i le li intusia tusi. Aina te li avea. Pe ta tau ilo na tangata na ia whaia se mea whapea. Tau te lo o tau le ua ave iai le ua ave ma lona mau tinoa. Ile ua nei loa le whai unga le whamasinonga. Lea ua leina whai le tala. I lau whionga le li pāle mia. Yo, hold on to reconsider your trip, your visit. Yes. Toe fetu unai. Ono sai. Se ia mai a meo ia tali o whamasinonga. Ma meo tu la fono. O lo wha tali iai. Whaai loa mai loa. Ia o le temi nā e whuta whatonu e. Ma ono nofon whatonu ia le. Nofon whatonu le whionga li pāle mia o maloni sila. Ma kua i oka le ofo e nei mea sore. Ma kua i o le ofo e nei mea. Ka ingo ingoe sore. Ta ino inoe. Ioe. Ka ingo ingoe ka ngaka. Ua matua le ilo loa, tua le mawhai e tangata ni. Latu te iloa, o le tele o le latu tau whale. O le maua lunga fo i lea o le sui o le malo Samoa. Mau ese ai. Ma le o lo ta ia le tua ngai. O ie mautino ai. Se fa ai tato. Alu le sieli i Australia, le leitio Australia. Nena matano tu nafi. Fola o le alu le malo Australia. E tau i le whainga malo Australia. Tau tua nā sila ane i lātu o lai benefits. I o te le lopo la whamtalanga o matu i nei o tana tai ola le welfare. Te le rola pula le tau te au tu i Australia. Lea ua alu, se vai, umanga whaakongu e kangaka le malo Australia. Ale ua alu le li le kusi lang kusi, e whaatonu pāle mio New Zealand. Sala tala le whai atu. Le o umana alu le sieli i upo o le Australia. Wai le ngor tangata. Le ua alu i lona ita tele, ile
tam whainga le tam whetua le wa le malo Samoa. Ale walo kam whai whaakongu le malo Australia. E sila ane ia ila tu. Le ala o atu le malo e ao e collect mai tupe. E le o atu o lau whaitalia. E le o atu e collect ni tupe tangata. O le malanga ale minsta male UTAS members o le UTAS. E o atu e whaitalia le tangata. Ioe. E lane ia le tangata e whaatau lana share. Ia le lawa umanga whaakongu ele ali. Ta tia e nunga lana tusi la alu e longo le malo Australia. I tau fin mele. Se sila tatu ia. A le wa saule ali tusi le pale mio New Zealand. E reconsider langa visit i Samoa. Next month. Samoa ele atunu. Lau fionga ile li pale mia. Lau susunga, lau fionga le tamaita ilo yesili. You need to do something about these people before it's too late. Ya, ole ua tonu mai le tatu malo ne fiafi. Ya, fio meia lau fionga. Fio meia lau fionga. Tapa au la la taua. Ai, kalo. Ili, lau fionga ile. Lola. Fionga ile swafa, lau fionga le matua. Ma lor fo lau manuia. Ma lor sui fu manuia. Ya, fio meia le tatu por kalame. O lea uma o talia por kalame ne fiafi ya batule ya banoa e te fa pa mai yu to on fa wa wele ne fiafi man fa lot. Ya, kau kake kau fai paki pakiane. Ulang or nge yaso le kaya fo por nge fo yaso fo ya kako ya ba ko nge Brisbane ya fa penga fo yo ko la so lulu ya ko la kofia ba ko ya ai ba lo fa tai pe yo masangia i kulang fo le ka ka lo fa ma fa fe do ya ba kilo fo ye pat pakiele ngale le yo le ku le mori mo yo lo so fua ya ba se fo le so fua ka ko pa nga masangi pe yo nga masangi ya e ke pa ya i kulang al fa ka ro fa ma fa kulima ya o nga ku le ya ka ke le ko yo ya o le ka se dua lo sa ya manatu le ko ye se be sui o fo ngale babalua mo po ia sa fa nga sa mo ya le ai maka waku ya wa yo o lava ya i kulang o nga ba nga uma ya ai paki pakia le ngale le yo nge ya sofo ya ai fa balori le foi mua foi nge ya nge ya so i kulang foi le o le ka ko ka upu ia ma lufi fo i ma maki kulang o ka ko po kalame marfa kama soal inga bala tudu nge ya kau fai fa maloma bodi ai da ngangol fa fitai le vaenga ya ole fa pa ya kule la sunga ile a fonge fongol ka ko por kalabe ya por la sunga fa tonu ya la sunga tu lepa malo fa fitai ya lau fionga le matua lau sunga le tau ili ete sumai o lea te talanoina le tūlanga onga wa o ia te maualunga o mea tau conspiracy mea tau soifua ma le ola fau tangata e te tau mai o lea te tau li maina le tusi o le tusi na tusia e saini e tangata soifua ingo i Apulotu Canada alofa makati a le tusi la na direct letter to the Prime Minister of New Zealand. It's an open letter. It's an open letter. E ave saoa i le fionga i le li pale mia o le malo New Zealand. O lo o peina te taumawhai e wha matala i le pale mia tūlanga o lo iailo tātou anu. Ai maise i le fionga i le li pale mia. Ma a fianga i morianga ma wha masinonga o lo iai. Te tā ngā ia o te tatono po ia oepo e maua tusi. Haila. Le lau tango te whaitau atu i le parakalafa muli e wha uma i ai tusi.
na fa fonga mai la ia le o fai tau na ia o fai unga le o lana toe fa punga le senye loa. We respectfully urge you to reconsider the timing of this visit until the judicial process in Samoa has concluded and constitutional concerns are addressed. O le fai unga na lan tusi. Tusi ale wana fa tonuina ia le pale mio ni sile to reconsider langa visit le masin fo ni siti Samoa. Si ivanga na o mai a mei o lo fa tali tani ai pa masinonga maturanga uma fa pena o le rule of law ma me uma. Ya mai so fina. O le fa ke ia ku au le. O le fa ke ia o i nga me o ia ia ke le o le si pasa ma le sapa ma le si po ia me le fa longo ngi ai. Ya ke le lo po le a ko ngule. Le me la o ye se kala ai ba kwa iofo ko iofo ma fa le me o ye ba fa ngi ka ma le me ale o le ya va le ma le ya fo i me le o ia longa songa malama ma songa coffee ia po sanga kiuke po sanga roll so le fa ila si ma ku ya le me le awa ka kaonga modia i lalo ku mo e fo ngai ku langa fo le ka le fa mo meo o kala faku conspiracies ma fa kupu ai ma stir ai le me ka o le peace por fi le o le fo ngai o ke le yo afianga o me le ka uma ye fa ngi me conspiracies fa peala ko ai o le wa ya ka u ke mo fo so nga alu fa so la ko le fa ko o ia ku langa o la wa sorry ia ba la ma le o ko me ka o le ya ka u for the human right ya por le mele ka o le constitutional right ele se be fa pe fo kale e fa nga fa kasi ba ka mo fai fo ngale fili fa kasi awala ngo ingala le o ki le me e fili fa kasi ku lang le lang la ka o ko ai me ka o kwa oi e mo boundaries ai mo me fo le au lape ka iala e a fo nge ke fa nga ingai le human right ba ye fo ka iala la fo o man ka prepare ka iala e a fo nge ke savali ai kwa oi o le ka o constitutional right sorry ko nga me la o ka ia ko fa no ko be la fa mai fo le train fa lo ia nga o ha fa so lo ko me la me wa nga fa so lo ko e anu fa solo ko fa pe o le pong sa male o la foi fa o sor ka nga ka pe ka mo la tingi be kong la vo ai mo mai ka mo la tingi be wa ole e taru awa ki kango me nga se va nga wa qualify wa o lo fa lo ngoi lo lima fa lo ia ko ai do le wa pese maka upula ia langa maka upu ia le se maka upu fo nge so nga kango ye se ambesa pe ka alo lungo malai o le human rights and also constitutional rights ese me nga e duo longo fa nga ele pa duo fa kasi o nga ya ese ya guidelines fo nge o le human rights ese guidelines o le constitutional rights fa vaila lo mo constitutions so longo ingala ese le so nga o ngai ka ngaka wa kiri ai o ka mo fai pe o fai aku fo e ka fa so e ke lo ke mi o le kele o mo me o conspiracies o kele o mo me fo le o diversions o le kele o mo me fo le o mo me fenkusi o fa sambo fenkusi o fa sa la ve aku inga ia throw attention ave ese for distract attention ale fainga malo ba se me o lai fai o lai le so o me ia o me fa la lo ku langa fo le o ka ngaka ile o lai ba ku ai very low self esteem
o lo kulanga fo kale wa maka nga afia fai ai kulanga o fau fonga mea e a fo ngai destroy ele peace I kulanga fo ile o le vai new ngofo e ser ka u le me a le la ku e pe ele hango ele o dile el fai maka longa ai lo e ke le impact I kulanga me le ia e body mawinga me le ia ka penga Belelea ilesi kulea le malolo kapenga inga ia cater for the needs of our people. Ale ia wali le ia ko inga malanga vaenga le supportinga le negative narrative. E fongi onga le pia nga ka kala ngor ke lo kai so se kamaka lava wa afia me ka o mental health conditions. Kanga fai me so longo winga la ile aya mase a fo ngai ile aya mase se o le vaenga langa that's a nature of life so se kanga ke fau me fa pea a fo ngai interrupt type distract type peace freedom o kanga ora ko la ngai le ve la lo fo ngai o mental health conditions tu le titi ala le ta tia le titi ala le mafau o tata tu sia tu si ta te pa ai asi ka visit la I le receiver whoever received the letter o le anga I tonu I le pa le mi o le malo ni sila Mr. Luxon o le pe foringa ma o receive le tusi o le ala sa se tava ai fa le mafau I le mafau o tata tusi le tusi ma le tangata le o anga receiving a tusi fa mata le se va ai la tele ma se va ai mer tata le who is this person se tangata is that one from the governments of Samoa se tangata se bang fa fai la se finanga ka wale le melea kulepa langa of so ka inga fa polkiki so le pa lu fa kasi le so nga faia o fa pikoa ia ka ngaka e deal mal me ka o le afuio o communication le va fa polkiki kulanga le va malo malesi malo government to government o kalangoa level so mo me polkiki ele so nga faia le laukele ako o mga coffee ka nga kai faia le roll ai aku fo ko mo ma life polkiki ele ai administration ilunga ile he o nga kalangoa issues for a head to head logo wing government to government head ese le level kalangoa ai ele so nga faia nga ka le ka walo o la ya legal advisors ba political advisors lo ke fire so ka inga nga fa ko o ai le se me ilunga ile he ya ai le ba fa inga address ko se nga ka fo le ka walo le alo io ma address fa penga esel addressing ma le voicing on me ka o public concern public issues kaulo issue e concern o stay ai le fo ngai ku langa o le peace ile va ba law or government to government va ba law head to head o faila si so pol mele mai maka nga you know e maka nga fo ngale ia ku langa fo le silingi ai o le level le ile knowledge o ka ku nga mai ka nga ia le ka mu ia kusi a fa le kusi ale ale fo ngai pa bien ka yai o le makua ingosia ma fesilingia po ai ngai ka ngaka wo you know ele kala ngoa ir pale bia o a fo ngai New Zealand is ka ngaka la telefon ngale lalo a kala ngoa issues fo ngale ya fo ngai concern e kala ngoa head lungal head ilesi head but lungal top administrations ala fo mga kofia ka ngaka fo ngai e faia nga role
sel makanga le be le so be la pe ka la la oficina le nga fai mai a fa fela le le ka ka nga receiving ba kwa ko mo nga ka ile ingo male facility ngia or intelligent por integrity le ka ka le ya mo concern for nga ka pe so pe ka le nga le u nga ka le wo so sopo mai le o ia ile yeah Esa may address yan may ka or public concern, public issues, public information. Esa may ka o kalamo ingo issue for a government to government. Iko Congo administration ay may siya le top head o le ulo o le malo po si palimia po si paleskingi. Esa ka uwan men. Ya awo so nga faya ka nga ka iya makoso ko ay makakul maka nga. Yoy. Pe o popole nga kele na lo le fianga ka yo le matango fiere ba no ya mai pe wa tupu ile lo fai le fainga malo martaita inga o tatu o lo ye termine le la lo ka penga mai me sili mo le manuia ya o tatu va ya tu ile o tu sile na la fo mai neia mai se tasi o newspaper ilonga tono New Zealand lela fato lela fato ai loi fesi umi or tusi fesi tele or tusi mai te telo le ia fa pung or tusi or fa ele ngata tusi ma fo fonga ia o ma fo fonga o tangata manino le lei ida fo I meu va fan malo aba malo ma kongo o ma fo fonga tangata le tusi so o tangata la len tusi na fo linga mai o ia tusi ala o tu ia lalo lo na ingoa eu baila le ai o se fai ai le o sai a toa ialo na fu ne nalo ai a fai o nisi tangata na fiosone me ia e o ki ko ka sei ele sai ngia kus so yo I think kule pa o le concern kelele concern ai ya uia o kanga ka Samoa o le matai Samoa ma kilo I vaenga ia e kau ia singa malama fo I kulanga vaenga le ma le level e so ka ia porokiki so le ua makua concern ala ni mea wa pe ua ale ua I ua ngau o I le mea e le kakau ngau o iai ia le ua koso aku ai whakaki ai malai ai ia kulanga o le sina fia ma le iloa le iai kaka sama I kalango ai ngau issues le lea level ma lea level e le whapenga le whainga le o le mea le and I think for I a wafo I makaulia o kua paka kua o mea ia kule epa e kilo ai le malo ma leader sing you see like kulanga foi lea o le threat ia po le security threat walanga at the end of the day o le security threat le mention mai le body o le kusi e le kei fai le kusi lea o nga inga ia henta kuai e fa pele como fai e a funga I hinta ku ia se threat e o mo lama kia ai ia wa menga le ngale kala ngoa ia le public maka nga kalau tele issue le langa e se molinga e me mali ngo fai kau ile status nga ka le fai nga fi le center le fai langa fa pio po wa mo se kalio la kusi le ba ku le tanga ile kusa le ala o makingo na mai langa status se fa kaliele kus langa kusi nga ave ile pale mi o le malo ni sila la le sina ke le o ngo fai ka kingo ai le ngata la I le usolia ai foi for langa al tangata foi na to foi tulangi le foi na te o mai ele fia I le vaenga o le malanga atu o le tamaitai minstau tupe ma sui mai le Utah sa Samoa e o ane tata mana e whatau ala to share mo valele ai manatu la le uso le mai na ia o tui Australia ia tau ia Australia atonu e tau fai
titilo mai tulo Australia. Lo fa pela alu e contact le malo o tona. E tau tu ana tangata e ola le mo le meo benefiti. E te tau na batu benefits o le malo e ola. Ai le la mai le malo sa mo e collect ia tupe ia e foi. E fai le valeli. Ia mai so fina fa le so ai fa le mafau ni fai. Ese ka wor mele pela esa oil kala o makua kawa sol makongu o me kongu ale ka o sanga vale fua ia o le nganga masangi ia e fai anga le pako me kongu ale ka o le kala ngoa le ka upu nga ke ele o malama po le kongu le angoa fale o me ngi ale a foi le au lale o felme ngakai ia me o ia langa fa la lave malanga kalangoa wa sa nga le me le ma fa yo nga ke ia wa kalangoa ma ngofo ma stir malanga se me fo ngale e fo ngi fa ve vesi ma fo so o fa ve vesi ma fo e lo nga la o sa nga ka la i ba le me la ma o ai fo ngale fa pe ai o la sa ale la fa ve vesi ai ma fo ngo ka ngaka le ma ka maka ai nga le fai kau lai fai kio ai ya la me la fai fo nga o me nga ma lo fai a fa pe manga o ma lo investigate ia in issues fa pe ngai kulanga benefiki ma va nga kupe income ka ngaka that's a government fo nga le business ele business nga le public mani le la sua te uli pe o le mele ka ki fai tu le atu le mawalungo le level le o ye mo me tau conspiracies oh yes le so fua fau vai wale lo tangata le va tangata le o me I lungo le level from the individual to the government le o fola le nali ia te auto e alu le government o stadia ale fo tu si foi le ali tu si sa o le pale mio ni si okay le tati tala no ia la sunga e fengai ma meo turang fa ma fa le loa le tangata fua tatau le limitation o le ngata ai ia lana tamoe ma le ngata ai ia ale o atutumunga le o government of Australia le o ta i le malo o New Zealand ia kau kia o le vaenga le ia o le mele ka wet ka ko kala ngoa mo me conspiracies ai mese mo me ia o mo me o fenkusi po conspiracies fa por kiki o le impact a ko po le danger part o me ko silinga makuya o le afonga le afia o mafofonga malangonga o kangaka because that's exactly what happened going ameia pe a create me ka o emotional fongale fake conspiracies e afonga e fasa la veia se me o fai ai ye se fa vai ele o moku ni evidence ya mai le o se me fo ye o ye le kala ngoa le male ka ko uma ka oko yo ka ko fa singo manga I kulanga me dress ile me kulanga la issues fa le malo o government issues e kulanga kala ngoa o me anga kala ngoa lunga le level fa le malo ai fo se concern le malo af siningie fo ye malo se concern anga il meio de fiki o ka ngaka wa ave fair well that's the government for gale responsibility fa ya menga ele ma foi fa pe mai le ia malo a me saula o e ka o mele o fai because e foi ko pa ka ko nga me wa ka nga la ku mangi evidence le ia mangi ku langa wa body mawinga o lai e a fungi e mau ku mai ai ni mau e body mawinga nga me o le tenja nga mele o ka alo ai ka ko I fa so songa o longa ma fofonga e fa so ma ka fale le sikangaka I kulanga wanga ia nga o la leo ka ko me ka o ka inga ya
a o koso ko i bale bea fa inga kai ku langa o kele isi mea ai mai sea a kalangoa i me ka o emotional impact i kako kangaka ole makua maku ya menga walanga a onga saure kala fo lea fo nei se mea fau pos conspiracy usually a kele isi kangaka they feel very emotional about it ia nga ke ia le wa avea ma mai fo ngale ma mea wa mafakia ai longa mafau ma ngala ngonga ia ma ke ia le wa fo ngai wa fa ingai pe vai mangua ai ia se kulang o se fia se mea le va ai aku mo ma wo ngai ma ai but and I think the emotional part ikulang o launga ruenga kilo in controlling or emotional kangaka I think that ole party ko sitting on fin kaya ka uya mala o kilo vaenga ngai ai pay for ya ngo fa yaku ya kulanga vaenga ngai ya fo ngai akako mala lava ikulanga ya lo mea ikulanga le mea ka ki mama ikulanga o nga levels malonga addressing malonga fa leonga malonga ai fa ya e mangingo foi ka ko ke le ango ai sa ka ke mala le me ka o sen kusi mo conspiracy ya male me fo ngale create mai kaini maka ngo disturb ai ia emotions ko ngaka e fale anga se me ka fale so long winga ya paul ngale me ka ua ya ka ko sambo la wa fa kwanga fa ko favor le ma fa ma anga so tai ya kako ka la i pesa mo i me le wo focus ai o ma me uma o lo kala ngo mai ai de kele o le au le ka o lo le mo ngofo mo mai fo ai fai mai ngai be ya o me ai manga o fo ngale ia distract ai ia re kulanga o le me le lei male be le wa fo ngai wa ka penga le ma lo ma fo ngai fo leaders ngai vai kai ni mo ka ko kangaka awai ka ua ke le vaenga le ia ka ko mal lama le lei me fanga le ka mo fai ya maua va ngoa mo nga ia kua ia ku langa kalango inga o le ese senga o porokiki ala auli mal fas mal porokiki akula epa mal HRPP once e mau loa ia ka ko mal lama i angoa fale nga e lua nga porokiki o ngai mau ai le kani e mo ai foi mar kulang or kako mangaku kako ki kea pere kea awaya le o bangingo kako mangingo ile ese sengo por kiki e lua ka ua i vai ngale malo ia ona pe ka fia tala noa lava ile every lo panya ona e similar lava ia cases sul ko lua le similar mo le tulanga o le sau le si alu le malo o sali sau le si alu le malo ni sila anyway ole atu tuli mata i peati na e le malo yes si ele tala no ile atina e male ole o pe tala le maketi fo ile funga lei e wa to tala le tulanga space ata tala le ono tapuni le ono sa fai tio ele o fai pisinisi ona o le tulanga o le lava o le temi ia matoe faasaina le ala ufa ailoa mai le fiuga lili palemia le ua toe tatala 24/7 te le lope fitu 24 hours le ua toe tatala i ai ua le toe taputa ia le maketi ia ma le sosoo ai la le mea lea ma le musaina la o le maketi fou i savalalo ma tuvoi ese taʻiau toe fugalei ese tai savalalo la lea faapea o le a tatala i le aso o ngā tutonu o le masini fou mati le tapena atu i ai le malanga la lea le palemia o New Zealand then ale ua tusi ai le toe reconsider le trip na se e whaauka ka kusa mo le makaukia o le me ufai kangakang'i ioi lela o maketi funga lei tatala 24 hours mo tangata mo le au fai pisinisi toe tatala i savalalo o le maketi fou 3 miliona o le afa tele ai le parking lot i po le
vanga whatalipasi e tau ai o le tu o ia. Tātala no i mea ia. Ele le tātala no i atina e. Ui ai le atunu. Ia si sanoi. Ka ua, ko o pulo kulanga ko wha wae, i le sunga i le Palmia, sunga i Alauli. Ia, ma le ko wha fo i wae i kulanga o Kapingeka, ma le whainga malo, lang o mea ngai. O isi part and parcel o kulanga o kako developing inga ia kilo inga ia manga ia ba kako mori mawinga me fou inga ia fafia ai kako kulanga vaenga ia ai e kasi ale me ka ua le kele nga fa mamafa ila kalangoa o le fafia nga kulanga o kako kanga kai ko mo mori mainga o le lako fia male fonge markula fonga la ko fa fe kai ile amanga ia because it's very important kelo vaenga fa penga sa pisa fa ngalo fo le lai ku isa o ia malo kelen kapungi kelo isi mea ya kongo ye ngi ba fo anga ya sa kele fo ku la fo le poro keki alu le uma fai le uma ya siringia fo kelo o akinga en fai al melele wa o koe ka kala i fi ngalo ku la koe ka kala mai sa lo konga ka nga kai mea ia la ngo me sili nga o me ia sa mo i ka nga ka po fe me o yai wa fo i nga fo i vai kai mi ku la mai le i le vai ka o ku la mai o popo fo le HRPP nga vai kai mi sa ia me ku ai nga pe o le 24/7 nga ia ma ke ki i kai o ia ya o ma ke ki le sai kai sa valalo ya e o kwa nga kai ke le freedom so se kai be ke ka mu o kwai e laku ya fai fa ka o me uma ko kia ka ko du de va o lai fai ya so and I think that's the freedom o mo mia ka ko nga ka inga ia ko maua ia ku langa fo le o nga fo i sa lo ko nga sai ai inga ia sa lo ko nga kai ku langa me ia fa ka inga ya mai se felo inga ba inga ma wo mai ma sangi ya mai se kulang fo la ki nga o inga idea kai bi male kai merpo ol mangaya nga so o lau fo le lango i vai nga ia ko fa ku la mai malo ya lua se lau pasenge ya kulang lango me lango be fa fa kai lango le haru ia le manga ia ka ko kai ya manga ia kako kangaka ia fia i mea e ka kau nga fai mo la ko ya mesha sa ko ma le freedom e kulanga fai trade ia ma fa le freedom i mea o mea la ko ele ngi ma ke se malo o ma ke kia akangaka so ava pela o le focus a ko al fast malanga porukiki o le afonga o le koi promotinga o le meka o le salo konga o kako kangaka i le power ma le authority kulanga lau ke pule ala koumea well o le makua lua se lau lima sefulu lango le vaenga nga le focus langa ta fai o le ango a fale a koa nga o le afonga o le porokiki la uli malanga vaenga malanga whainga malo ya Malo, papai. Ia, o na pio leo te whai atu te tano lava o na le vaenga o le development. O isi se uolenta amataini, ele o longo le lei, it doesn't sit well in me. Ele o longo le lei la taita, baba ai. Ale, ia, o le ase mata upu e te pena mai inai le taitula. O le sa o manga ku fo le pa se fa solo mai pe nga ya ka upu ia ka ke oi ya o nga ai fo se be le o ke fi kala mo ia o nga fai mo tanga i mita e paule mele le e to ia te o le terminei o le tulanga o le pe o le sanga tonu ro ta mafau i tusi o le te le sa mta pu te to a maila le tamta po ina ia ma o le famaisenga le fionga le lipa le mia le na abili tai o le kalesia so fitu
ua le malo e tasi foi le issue na leo te tele ai le fionga tai o le tuangai i le lua se la ua felenga to nei tele e tai le o le kalisia le i le banga fai fast 200,000 le foi la na vesi e foi i le HPP me fe me le tau na fai le tulang fa pe le la ua ave ia il fa mai senga na maliu pe ma it was Tuesday your Tuesday ni wai ia le pastor Willie Papu tau e ko fa longa ko ang po orna pe le o la ta muri la ba ro fa vitai ia ka ua ole sa o ale mea ia pe ang fa yaku ia o alava mea ia pisa mai lesi ku o lo pola le moku mai kua ia ele ma fai o ko fa ka wainga se kala ngoa se si ku langa se bakau paule me vange me bakau pu ia te langa mai e vange mai ne me le ia baku langa kirikiro mea ia a fai yese me le a fai fonga le sau o lai sau ni nganga pala ma le ka waloa ma le ka ua ia iri mai no ise kai ai Paulo me ka ua ia e a fongi kirikiro foi i ngei foi tamale kungu kai o le kalesia leva foi nga kaukua wa hafu langa kaukua i kulanga fa vai menga fo menga o le kalesia ia mai se kulanga garoenga o foi kulanga o ku fa kangaka o angi me vesi ai wa ole a fongi ole nga kulanga o ka ko ai ka ko ke paki pakia ia kulanga o mele lei ia boli mawinga kulanga o ka ko mafukanga fo ile sa fai la lo ele ia mas ngei fo ka mala tunu ua loa langa ka kua mafu ile kulanga ole kalesia ia o ka kua sa fai man balo la sa fai langa ngaduenga ia wafu fo langa ka kua le malo le lango inga o mele lei la fo sa lango fo il malo langa fo la ko fo kur ke me kula mai o me le la me nga e ka nga aru ia ile kulanga fa ka ua ia ma ia ka ngo ai fa fikai e paulo me ia ka fi balale fa nga blanga ale ka i o le kalesia ia bawa pe so nga manguia le o do sanga o le ka ko ka pa usili i kulanga ia awa fo i langa duenga sa fai ko kua de kalesia ia nganga o ka ko ngaka ia ole nganga le o ke fia o mele le au ke le kala ngoa i mea ia fai mai wa mai ni fai ki o ngi mea fo gale sa fe so ang ia ma fe kufa ia i kulanga o ia vai wala fo sa fai o ai kala ngoa ia ya mai skam ka upu nganga e ka penga yai mo e kasi le ka upu le sa o kala ngoa ngomanga o se ia fo ia ka mangai fo ka pa ia ia ai o ka upu e fai asi o nga la kiki o ka upu le sa o kirkilo ia ka ua le mea le pe fo la ka ko kirkilo i sa wainga fo le o fanga ulaiki ia ai mai se kulanga o afuga i ka upu nga fa piko ia kulanga o la u fa so ia o ka ua ia menga sa o kala ngoa mo mga i ko fa pula pe maka ko wa fe pe ia ka ua ka ko kirikilo ka ko koi kirikilo i me o fe ka ko kulanga wa fi ka ko fa ngau o ke le yo me ia ri bai pe fo nga vesi fo i le ko ku o langi ia afianga o ka maiki ke ngeki o lo afia i kulanga fo ilea o feusu inga fa sori kula fongo ia ba kulang abe sexual abuse of children ka ua i o vanga le o lea ia afa pe mangaku lausunga o le vangoa le mo ai se ka ko foi fa soa i kulanga vai ia ka ua fon ka upunga ia ka ko be ese male por kiki a ka ko nga i le mele langa le be o lo a fea i pe ka ko ke lo kaimi sexual abuse of children ia po o feu so inga
sa sori kula fongo de va o ka ko ma o ka ngaka ma ko kua ma ka mai ya le ka ke pisa ngai ma ka ko mo ma winga case o Epstein in the Epstein file le were open o le ngala file o lo spell out mai ai ia le ke le ma le klopo fo le issue o lo afifi ko kongu i le afianga ka ko fanga u tarvau ai mai sia ia tama tai kalvau i vai ngale alanga la ya afia i makaka ma fanga fo le i lalo underage ai akako kilo ia ka koa ia Samoa o last week le nga fa pui e ka ma fo i o ka ko Samoa o ka ko ka di fo Samoa iku langa lavo o mea ngai ole o afonga sawanga maka nga mamaku ya masori kula fongo e fa kingo pe ka ko fanga o nga ngafi lesa o kala ngoa i lesi case ya o kovo ya ole fasi o kinga ole ko lua o lesi finge o bawa ku fo o lavo la faile me i langa kama lo winga lo inspectora anga su kasi ka sang akako kalango e meni wa ikako ikulanga lavo o la unga ruenga fa ko fa ton ma fa wa mbese ia kulanga kilo anga social problems o fea nga ia they include ai kulanga o drugs alcohol sexual abuse ia o afonge yo kulanga fo le o suicide puleleola ia domestic violence mais ia vaina o e fai asi baku ia me le o nga kele yo ngaka le fisiringia ke e kele nga saru la lor ka peka ka upule ka ko pe le fi kala ngo yai ai o se maka upu sili o ka ua ya ke u mala unga luenga ikulanga o le vaenga o le ko ba fai pe maua va ngoi fa leo ai ngai ikulanga ka kau nga ngofo ka yai maka ko aware yai ikulanga o me ao ma fai o le afo i mafu anga o ngai mea o le alo nga pi kanga i kulanga o amionga ka ngaka o le pi kanga i kulanga o fuala afu asainga o le are pi kanga ia fianga o le mafu fau so long wingala eser ka ua o ngai vaenga pe anga fai aku e leo se maka upu fo le fo o se maka upu o leva fo inga kupu ka koa kungu ai ese ia kilo fo ia ka ko kai me fa leo ai ma address ai and also sia kalango ese ai manga e fo ile le ka fai fa maka upu fo le ka ke fa so ai fo inga interact mai ia ia facility ba venga instead o kalango fo le ongoing I'm fayangka nga interact mai ma ia ai mese foi polas fo se manato la ku nga fai fa conversation la ia makawa fai e ma fai e nga o nga kako kilo e fe ku fai ia ku langa ofisini makali nga i me ia a fi ko kongo o nei topic na utano na file mata upu tai e similar la mata upu le o le vaenga ta unei o le meta o le online group e take i lunga o minus take i mo meo o young kids young ones o le online group la le fa ingoina o le 764 o le fiku o fa 764 network e ka kaunga awe uma iai ia tangata Samoa i nei o Australia ma New Zealand o le online group e whaingo fia o na take langa o to tele tupulanga i nei o na pōwa i lunga mo meo video games o i nāi mawai le fiso ta inga tangata nei ma plan atu iai le tūlanga o mea whetau iai ma pika pai tamaiti ia ten titi sufa tau sanga i le matou pitonu u le meta o cousin ia pe o le latest le nga o nei 14 years old girl ia o lo o maua la i lalo le vaenga lea e le leit whaarungu mai na tanga o le sa ilia e pola meta o le 764 fitu o no fa network o le online group e take i mo tamaiti whanau laiti
le taua la o mea ia tau ili ona fa ifo yo auto ina o matou I nei Amerika o ta tau ona tu titia le meo le wa le fa no tu e tu la fono auto na o fa ia le limit o ta mai na o ilunga o stu la fono le lei pe a fai lava o le ale a fa pela na fa sa ilunga mo meo pe tu fa ilangi a o lesi a wala tangata nei mo meo video games a fa pela o ngai fa sa ilunga o meo o le social media a fa kanga meo video games o tono ai tas pe ngai ngai kasi menga communicate ko kanga ngai il fa through video games nei mai ngala arrange ai mo me o me e fitau ai mo me filo ai ia ma fai nei lo ata tu fana mai and ole encouragement foi ole lu ikau po se kulang o se fa kuanga I kelo o fainga malo nei Australia wo ye ya mako state ya mako skeke le wa fo nei wa lu e kula fo mo kulang fo le mo kwa fa sainga ia kulang fo le o folding I kulang internet I suluongo nga ilalo ya suluongo nga ilalo so lo wingala le la monitor le kulang nga vai nga sala fo kilo inga ia ko kilo I se me ke wai wa kawanga ke wala foi pe nga saungo e ya fo lesi avenue o nga ya like videos mai si wa nga so la como faila le kula fongo ke le staging inga ia kilo inga ia la vea uma isi vai nga langa o pe ya ko fiki ko ka mau ku lesi me ai o so lesi me I ngai foi vai kai mi wa mau lunga le technology I kulanga foi le o so ka inga ngai vai kau ia e fai as fai ka mo monitor ai Paula me piko silong ka ua o ka ye vai ngale a fa pe ke o longo kasi umas ia state fo ngale so le ngaka ya o ko nga ngi ya mako ya wa le wa maka mer ke le usi mako state le wa ya salo po fa state mako le wa le wa adu le mele ia ka ba fai e kilo inga ia strict dale le afo ngi le access o kamiki mesere under 16 nga I kulanga fo ile o le internet ma Facebook social media ya ma ko le fo ya o ka ko ngi o ko controlling or social media ka ke le yo ye pa wal mele o ka ko ngar Facebook male messenger ba ya pe ko ki nga ka nga ar ke le usingo ele ka mai si me ka ke le lo ele le ye ku pulanga laiki ya nga fo ile ai fa ka nga monitor nga fo ile fa ka nga monitor fa ka wai la vai nga le kulanga ole o le ngai vai nga Paul be sa mga o inga ia fai ka ke fa so ai pe inga ia mori fo ngai fo ngai fai lo ilo ia ngongi manatu ka ko ku inga ia ngo foka ai mesha ngo foka bele o le va ainga o ka ko fa ngawa ka ko miners le kele inga nga afia ku langa o fo ngai o sori nga ku la fongo po fiu so inga fa sori ku la fongo so ka ole va ainga le inga ia ma kai ku le ka ko because o le kele o kai mi ku le pa I usually ka ko ke shift le play mi les kanaka ai o le ka ko role as parents po ka ko elders ka ma ko ku o ka ko le ye control o ka ko le controlling ia le ku la o le situation ako inga ia avoid ai pe fa ki foi me ku pu ku langa o kanaka ia ka ke responsible right I ka ko wa pe e ka nga ka fonga le fa pe o le issue nga pi fa pi ko ai ka nga ka fa pi ko ai ka lango ye ma vai ia ke au ia I ku langa la unga ruenga fa fo ku le ai o nga ruenga nga o ka upunga o ka upa ka ko uma maka mai maka sos ka makua lava
o le ai ola mai kongo lalolangi ngi o langa responsibility o le vai o minus o le vai o ka la iki ifo ia ngai that's your responsibility I live up for la responsibility if I got baku po ka ka le o le me ka o le holistic responsibility lo winga o ai makua o langa role vai ka mai ia langa la so ponga o lo o fa nga se fo ia iska ka makua whatever ai au mga o abuse ia pe fighting mea ongi winga fo le maka nga ia ape nga ka mo fai ka ngol ka upu le ka mo fai nga ia awangi ave maka upu fa pe se awal kala ke defi kala ngo nga mea nga ko kala ngo ia pe happen that's a wrong attitude or kako kala ngo ia fa ngai kako wa ngo kala ngo or creator or creating a for nga or awareness i kako responsibility fa mangaku kako responsibility wa pe nga onga fo ni onga ku lai mai pe le me ya kako se longa ku lai mai fa ko akala ngo ia aku lai mai fo ia pe wa fai ia wa pe fo gale fa ko a maua nga mangaku ile kulanga i ole mea kele o kai misa o mafuka ai ma o ko mo fai i kulanga o por kalame mo sex offenders i ko kongo fa pui le fearful ko sanga le o se mea le o se mea fa ngo fie ia fa kala ngo inga ngai ka ngaka ia o la ko fo ile offenders yeah, and also whakaloranga of victims. So if I lasi makuya, e ka kaung ka kumal malama lele le loko mariki nga makuya pe a fai happen ia ke oi i ka ua men kako bafo kula i bafakia lai mafakia ai ia ngai kako fangau o lo sai kia i le trauma o kulanga o ia sa wanga ya o nga kako kilo le i kulanga le wanga le o wa akala ngo inga foi ia lo loko kulanga foi le o cultural perspective ya po o kari kungunga fa le kungu i kulanga o le addressing po fa leo ingo le makaupu ya that's another issue altogether o le fai si finga ka o kalangoa and I ia kia ui o kulanga foi le i lau ngaruenga ma lau maka fai oi e leo se maka upu e belong iso ses is ka ngaka sko kasi po se particular foi le group it's our responsibility o kako maka fai oi ia kako fa soa fa kasi makako kilo o ni fa ilo e fa fea nga prevent e fa fea nga prevent nga ia awanga happen ia kia upu masanya la tunu au ka wola au fa ngoka e kele iloar kai me kupu ia kia ale asa kilo e mai mori ma winga me ia happen ko ngolo o lo ko fale o lo wainga e ke mori ma winga o ka ngaka ia fa kingo pe o fa soa e ngo fa so kele kai mi aka kala ngol ka upure ka kala ngol kele ma in general ma kala ngol nga ngai mana malama ma mau ai se me nga ale au fa long ole uma inga ole promoting ole awareness that's my role as a therapist lo winga la e ka uo ka ngaka wa de ya se ko ya fe kala ngol isis but o lo le kai mi wo ni taile ia bege au kala ngoi sometimes it's too late la ngalawa wa fainga ia ka au me ia pe manga o mori o mo me o failo symptoms o sign o ngaka i ko kongu ar ka ko lo ko fale e kelen ka ko fewa ia maka ngaka o lai fa ia me ia ka ko fa ngau be ngo va e te le pasenge o kulanga o me kau o
o feu so inga sorry kula fongo po o nei a mio ke le pasenge happen ko kongo lavo lolo ko fale ko kongo lo ainga e fai se ke le pasenge e vale lima sul ma le ongo sul pasenge o kulanga victims le ai ko kongo lo ainga and also o kamaka e fakinga or people that you know but the problem manayala ka makamay lang or kakaimi ka makamay symptoms ko may symptoms I ko kung ureli o faale ay kakile yo melia la luwa ya tu I si uso ya fata fa malia tu uso lang after mawa ia lau fa senga ya mortina o tofilau tina ngu masame to savili sa maliu le so farele o te atu nei I to tonu o Canberra Act o ACT ia o le to fine ia o le uso asino le uso ia fata to le o mai atu mafta mai ia e matoi fa mai senga ia ma ile fa ialo ma fa nau ia fa pefe o soifu le li fa asino ia to filautina ia fa mai atu le tatu proclame ia pe o le le nana o mai I siu tuangane ia malfaanga mai ia patato mai I le anga mangiangi ia o le na ua lo ua tu ua mai le uso ia o le tatu fa misenga na mai na nafi sa wala o ile tu le so farele o te ia le fto a mai na po ua misi te u to go through ia fto a mawai ia lo fatera tu so ia ta mai anga yo symptoms fa mole ngo le to ese fu 5 minutos fa mole ya ba vitai ka ua ngai me ia pe nga le fu ma ngai le o fisi mai vai symptoms o le afongi ke le yo o me kaunga makako makala I wa ke le maka upo le mfanga ko kala mo 10 minutes ai o ngai me ia fonga hint ia po ngai fai ilo o ka ua me le ia maka ku le ka ko ngai o family parents makua wa o kokongu wa ngai abuse o lo happen like members people that you know o lo happen for como friends uncles and aunties and cousins o le o e ai le symptom because sili o ma kaulele o ese kangaka o le symptom mua ke loa ki kanga ma kau kangaka ia o friends ma kangaka ke loa po o kangaka foi ko ki mafuka ai o mai ko ki mafuka o kangaka fie fai mo grooming grooming a child that's the first sign o longo winga la kaka fie e fo ngai fa ave be alofa I ka beki ya skisia ko le ka makiki si ya ko le ka makiki you know because a lot of people by lo fare ko se fa ya nga me but there's only kasi pe lua pasenge o kangaka o fanga e ke inviting ko como low environment o low surrounding e lau ke fai menga ai kangaka umai mai ala ko nga bandele ai ia kangaka ese fo inga langa o ngaya langa o life focus ia ku langa o le attention ako o lai targets ka se kiki children o kabaki they are very vulnerable fo ye fia fo le me alofa o gift fia kangaka vai mai rona nisi fa punga is a sickness le mea oh yes of course kakala ia kaula I kuan ba fo these are the sickness fo le fai onga ola mai marka ma soi fu mai oi pe a fai e ko kongo lo gene kongo lo koko sometimes la ale ai se cure ke kopu e foi oia e fakingo le sa fai oi isi o wan ko lo pasi aku sa foi oia sa foi pingi foi oia ko so because le ai se so swangi mai le ai se recognition ma ka fai se treatment e fai se fakarkonga fai se nga duenga ai so e continue ala lungo ir ko nga trend le inga ia ka ko makalai so makalai mo groomings groomers la fia kele kama ngai fia ka maiki ia fia ave me alofo kupe wa gift wa si me si ka maiki ia kisi ku iai
ia fia fai me le ole associate with young ones e ke lo le ia kaka o nga foi e open ai low eyes ba kilo there's more into it there's more into the grooming there's more into the attitude kaulang mo fo ka ai wa e lape lo observation e observing como fai pe fo mele sa ka lo ngoi po kalame i po kalame ai lo masao awa nge i va ai narrow lo va ai i ku langa foi le o me ku mo ka ngaka le ai ko ngo lo ai nga inviting se me because o kai me lape ai o kai so nga e a fo e ofi ai i el bele ma o lo le nga ke i wa vona por ka ki ai ba wa lo se kai bi fo le alone ya o fa ki ngo lo le o me fa penga ka u ke le va nga ya a pe o fa yaku ka lai pe o la ka la i ku langa wa fianga e fa penga la fianga fa ma fo and mission no me ka o sexual drive o ka ngaka ia e ia o la ko ngase fa ale ba fo i ku langa me ka o fo neo sexual urge ya po ku langa fo ia o le manga o i ku langa me fa penga I target de ala ko because I target ko miki because they are ele ba fa la ko defending a mai la ko self that's the reason why malo le ka o kele le point le o ba ku le group le le group le o sawa le tulanga le yai for our awareness if fo un mele o fam tala to le 764 network 764 network yes le o inai le to matavia o siasi le amata na wea tangata mo invite to tangata le fali amata wea tangata me le ra o ui tangata i to inga style folia e anga i tu mei o video games o mena o tele tu pulanga la haiti mo pule leola o le me o le misi o tamaiti ia o le to inga mele te loai a fai ona langa o le me video games ke le me wai yo fa le ar ke o lungo o le social media ai pio ta longa i fa nga ta miti no winga ta sina me encourage sei ta tu matu au atu tang se to miti mo me video games o te fata o ini me yo na le pe spread dai le foi le me la it's an online group online kita o le 764 online group targeting on the young ones on i komiki laiki matulanga fa pena le o anisi me te markasia singa vai ngale e mention aku kulanga o le connection o sexual abuse ia po kulanga fo idea o feuso inga va solo kula fo connecta i kulanga fo idea o le child trafficking awangi e fai poi pola le luar nga langa awangi kako because o isi kamaka la nga ru mo isi group pela ko nga group le we mention ngai pe fola group le nga fai Epstein ya le uma diwia ale wa open eye file ako o ifo o le wa open eye le awareness ka umalalangi anga the connection of various group anga ikulanga o organizing o ka o child trafficking kabai fa ka waku ikulanga fo ngale social kungu there e kupui so that's where the money is left for target ai ngakale e kulanga fa ka waku kabai instead of abuse o lawa fa ka fa ka ila lo kulanga fo fa malu drugs ya fa malu me organized crime ikulanga le kungu pela mele ye kulang ka mekila le ufanga al meshale under 16 under 18 so ia ka kongo foka yai me fogale tele ka mekile lo le piki solo ka so that's the other side o kulanga o koinga abuse le involve ia ka ko fanga
o le isi mea sili na matuia te minei, o le whaonga e tangata nei online groups nei, me la whanei tau drugs. Yes. Drug down nei ia te miti whaonga e ta miti, and then they have a huge chance e whai e me manga oi. Yeah. E mese la o le age group lea, o le 16, 17, 18. Ole chokola pa mane ole foge ita ole foge organized crime i lalo kulanga ole fa pukunga ole oa markupe so they don't care ke le la uiska ka e fainga luenga i pe o ke le uisi group ia e fainga luenga e a foge toward foga le ngai is a main group e a foge e kilo e ko fai la ka ia e fa ka wai ka mai ki exchange ai ka mai ki kope ai ka mo ka ke ia ole a foge e kilo ese kau e fa kau ai ka mai ka ko foka ole ka ko foka ka ko ole beanga ka ko kala ngoa ma ka ko mo fai open the conversation me le o fo ka ko ngofo mo fa pe fonga le me ngai de kala ngoi ngai mama we have to talk about it talk about it ma kilo nga ia fa soa i lea malea e faisi ke lea i kako ai or kako bird view nga i le issue lea ai le fapukia ia ole nganga kai vo leo bo le vo ka upule ia ka fa mangakua mana ia o se issue ka ua langa ile ngata foi lai tatu watunu ia ferolo stadium america o kele ua matua ngaunga le tatu watunu. Oh yes, yeah. Oh yeah. So le taua la afe o inicio sa mo whanongonongo mai tapo kalami. Taua tele for our awareness. Yes. I le taua ia ma taumwhaia le langa wa ia tangata ioi o latu whaia pele mea i o mea teminei. Ioi o lesi tangata whai malama le tulina ona. Le si tangata fai malam le tuli ina ioi pe o langona na o le o tau pe tau muri mai ale mele o le lele mo fala o fasaina ya ai tangata o fai ai ngo menga so le ka la o ka por kala more for awareness I michelle mini o matua I have 15 grandkids fe aurana o te tam fai mori i la fana we ana fana i tautuana o ne i tu au no ina tamiti yo ma me la vai o fai nga wo e avatu le fale pati ma me fa pena ta sina me ia we ia o tatu wo fo isi temi ia ele fai longa ina tamana pe a o ina fa o so ina yo ia ele leila le anga i le to olua ai le anga i tamaiti te tasile na mea ia afa pe anga i to olua to anga i tamaiti ia o le toinga o le mesili lana o na le anga ai le leile tatala no for awareness o tangata tatu watu nui i le vaanga tunde o tatala no le fiafi ia so no ia isi vanga murta po kalame ka wale part le ngo fa umba ko fa mangaku pe fa mangaku pasenge o le pasenge ai o kako wa ka making fa ngau involve e bawa lunga pasenge o le afio kako fa ngau i ko ngo ala e ongo sul pasenge le kele o kako wa cousin o kako wa uncles o kako wa ngakas kako relatives le que le foi esse que le so no venga la e ka ua ka ko faso ia ka ko kala mo ku fai e ma ka ko kilo ia ka mo fai prevent langa a o nga happen e le ma fai o e malama le pain but emotional pain but struggle le a kupu i ko kongo o le inga al ka ua fo i media walua sia o le fau ku langa fo ga wa ke le is ka pe e a fo e ngofo ma
pe fai kalaula I ainga ia po victims o ame ko kupu mo o mia ka ko le ka ko support le ka ko lango victims and offenders wala ngai ka ua le kasi nga pa sidong ka ua awangi isolating ka ngaka ai ka ko kilo o le ale ka ko role fo le fai nga ile victim le fo ka ko role mar ka ko nga wenga e fai ile offender so o nga wenga lai fai fakas e le fai onga wa ale ka fai yalu uma ia ku ia ka ko kilo ile afonge I ka solkula fongo mar ka ngaka le wa afia ya longo winga e ka ke e se ka ko va ka ke o ia mai le mafai onga ka ko fa soar ke le wainga o ka ua le ole kasi le wainga ka ua ke le onga inga ia fa ka o inga le ka ua ka ko mere fai o koe fa fo I mai o malo si anga koe fa fo I mai ia se kulang o se ngadua ngai fai moles ai ka koe fa fo I mai le malo si anga e fai moles o ka ua le victim male offender so ka ua ia wainga ia awanga I wa kele ai I kulang o kangaka fo le kalango ia pe e fo ngi e kupulo se mea yang ke ia le ua manga fo ngale e le ko yai le fia yai ake le ka ko ngadua ngai fai sia wa ale ka ko le malo lo se fai ngadua ngale ma ka fai fa kasi e le fo se le so mai mo le ri le ngaka le e le ofenda e le ai fo I se so ke le ba se malo si angai mo le victim so lo winga ngadua ngai fai fa kasi ya le nga fo ngar ka ko pa yai I kulang o ngi ya so male pe nga on ka ko mo fai e o e kusa po le arma ka upo male ale ai lo se me ko silio nga mo ka nga kai fangu wai ma lu I ka wai o ka ko nga ka inga ia ko kepa ma ko kilo ko au kanu ya e a fo ngai e ka kaua o fai ia pe ia me ko uma e ka kau o fai lo o me ko uma fo e kau o fai ma kala ngo inga ia fa kingo o sea por kako kiu ke nga kako ka fa yo I fai wa dei sa nga ngai me ya pe fa la ku pu ame ala ka ku ngofo kako le lo po ame fai o ame ka nga kako lo fai ala fo I le me ya o nga fai ai inga I fa ma si au pe I kako ma fa nga fa ka so fo ni la ya ka wa nga ya mana tu le se si me wa ke wa malo fatai ke lo ta ua ta pule ua ta fai ia ia fa do ta temi ia o le fai fo into fa o sisi temi o le ta doang ai mo le temi nei ia o tu ela no I lo sunga te iri ia fai mai ta kalame ma ta ma vene fef ya fa kai ya e fa kai ya le wo ka fa ma ka o sia ia ma ka upu le pe ia ngai sa ngo la ngai de se ka upu ka fo en fan kala ngo se asu se kas o ka upu ye yo nga vaenga ba nga I ku e ka ua e umi ai se kala ngo I kulanga inga ia maua pe le finga ngalo le tunu ia ai maua fo I ka ua fa kai I kulanga o le kau mori e longo pu I pe le tunu I kulanga ngai vaenga ia ai le manatu ia pe sa mo pe o sa mo ka ko fatonu ia e o kele fo fi kala ngo ai mandat ia le wa ka mi ka ko ke fai fo singa malo longa o le nga fa fika ia fa kai kulanga fo le ka ko po kalame ia o le fo ngai ole lupe fa lele fa fika fo ka ko fa ko mo ka penga e le se me fai mo fie kulanga longa mi ia mai se ka fo ngai lufi ia ma kau fa maki kulanga ma ka upo le se me fa ngofia nga manatu le ya Samoa ya o ka ko fa kai fa kasi nga ave ka ko fa kung ai mo moli ya kula nga fa kai kulanga nge ya so pe o nga sa ngor ka ko fa tonu ya ai pe o fa ya ku ai se ya fo I le ka malo la ka o mbale lia ya o nga o lai ka puai ya Samoa lo so se ka fa kupu mai ya ai yai lava se aleu
Ia se lape o skoi ngambala la kau ai ba se foi. La ma fa tonu. Ia la foi ngule ainga fangalo. Ka penga e afifi se mea ngā se kasi e whai maai o ngai aso. Ia, o ngā maua lea o se aku o le ngai aso le kako whasoa, ai mangu kere inga wha boi ngā ngai aso. Ia, ia la silasi o le tunu, i so se kafa o lo o maua mai ai, ia le ngai whasoa i le ngai aso. Ia, ka kai lo kou soifua i lea fo i vai aso fau, ia mamori aku i ai ku langa lo se kako whairo inga. Ia maurunga ai le vi inga le kua, liu le vai o le kai ngai ku, ia maua le ko wha kako whakong. Ia, so pipi i le mau e kulanga e wheso soangi i kulanga o kako ka upu. Ia, e whawhikaia le nganga o le kua pe a whai moli se malosi i le vaenga. Ai, ia, o le kako, o le a swari vali le kabalo la kaua langa mausa vai. Ia, Te tele. Fua ba ia la whawhanga sa ba. Te tele lau sunga i le tau ili. Ia, i lau whianga le tapa au o le ala taua. Manatu fo ia o lea ua tele ni ta o puta te a whea le nei aso. Ia ua lava le ngā luenga tau longo pui ali ia tupu mutamali o lea tunu. Ia i nei mata upu uonga whai umtatu tano ai. Ia pe whaaleanga nuu, pe whapurkiki, pe whaale o ainga, o so se mea o le tatu lea wala wina. Ia te atonunga, whai aso lea tua, ai o le a mai a whatasi i le ta unanga a ela tuloa ia o mawai fo ia umale tatu ia o maroro lea, mo te minei ta whiloa i vai aso fau. Ia, manatu sa mo le na ua ma tau mai i le si ui o le tatu por kalami o le nei aso, ia i le tatununga, tae au ena le isi aso, lea ua tatu i le na ua tau iai i nai le whaatawhiti, o le vai aso i whi au mga ruenga, ia a matuanga i le tauarunga, ia ai o atu le tatu por kalami tae au i le whaatawhiti o le vai aso, ia e le ngata o whanau i o onga, a o la tu fo i whengai whi au mga ruenga le usu ma le fo iane. Ia e no manatu lea ua lava matatoe le tautua le nei aso. Ia ua lava lau whi ta whaafonga. Wani mata upu tala noina. Ia oa fo i ni vaenga ua nga i ai. Ia po si fo i le leo pe i se vaenga o le ngana ua le tautamari i le whaafonga Samoa. Malu avi fale ia e matu whaitama lava oe e matu te whaalangranga wat. E matu te maruat ia te utou ia i lo tātou wawhiangai. Mania tele, nau whionga le i pāremia, ioe, ia inai mea ia na tara noa tuere nei aso, ia silani ia i lau whionga le i pāremia. Le pea o na whailo atu ma e silani iai i le tele o le meo leola tau whaaleanga. Ua si tia leola tau la malama. Ua si tia leola fau. Ia, ai manatu, manuia tele le tua i o tō tiu te mawhaiva, ta i o le malo, ta i o le kālesia, ta i o nuu mawhioanga, ia e meise fo i ta i o tātou ainga uma, mai a tiau nei, tuila e pawhaftairi o sua, ia o le tautua le au nanga si fonga o le tai a fau, i lana lupe whaalele.